Zlatna palma, srebrni lav. Navršilo se punih 40 ljeta kad je Sarajevo bilo centar filmskog svijeta. Otac na službenom putu po Mediteranu oduzeo je dah slavnom Milošu Formanu u Kanu. Na najčuvenijoj filmskoj smotri na planeti Emir Kusturica je trijumfovao nad odabranom elitom na Croiseti. Mladi i talentovani reditelj iz Sarajeva pod osvojenu zlatnu palmu je u hlad stavio svog venecijanskog srebrnog lava. Kao filmski stvaralac prvog reda, Kusta je svojoj kolekciji flore i faune dodao još i berlinskog srebrnog medvjeda. Emir Kusturica je potom postao svjetski uvaženi svestrani umjetnik, pisac i muzičar, renesansni čovjek našeg doba, vizionarski mislioc i istinoljubivi retoričar. Na dan dodjele Zlatne palme Kanske, Kusta je bio zauzet postavljanjem parketa, pa je nagradu primio direktor producentske kuće Forum na nedoumicu cijelog svijeta. Poslije ravno 10 ljeta ispravljena je ova bizarna greška. Kusturici je pripala obaveza nimalo teška da primi Zlatnu palmu za film Podzemlje, koji je oduševljenu publiku podigao sa zemlje. Osvojivši Zlatnu palmu 2 puta, što mu je donijelo ugled sineaste giganta, Kusta je dokazao da je rediteljski genijalac, što je kod zluradih izazvalo zavist i tajac. Sjećam se tih nestvarnih dana 1985. kad sam bio ushićen kao malo dijete. 20. maja Kanska Zlatna palma našla se u koferu oca na službenom putu, pobjedom okončavši zacrtanu maršrutu. Cijela ondašnja Jugoslavija bila je omađijana slaveći ovaj filmski uspjeh bez presedana. Dirljiva priča o dječaku koji odraste bez oca, koga je zloglasna i svemoćna OZNA pretvorila u žrtvu i političkog taoca, bila je neodoljiva za gledalačka srca. Od Ljubljane preko Zagreba i Novog Sada, pa sve do Beograda, za Kustu i njegovu ekipu je bio organizovan svečani prijem i filmska parada. U ime Foruma bio sam prateći član ovog svečarskog filmskog karavana koji je kružio od Triglava do Kajmakčalana. Bilo je to doba kad smo mjesečarili kao Malik, glavni junak filma na koga smo bili nalik. U inspirativnom društvu sa Kustom, vrlo pronicljivim i duhovitim čovjekom, proveo sam divne, prosvjetljujuće dane, ne sluteći da će sve to lijepo docnije sa ratom u uspomenama da nestane. Bojan Ž. Bosiljčić, 20. maj 2025. godine, Gatineau, Quebec, Kanada.